your Mama Bear. And your Angel Bear. And Baby Bear. And welcome back to our channel. So for today's vlog mga langga is mag-grooming time ni Angel Bear. Okay, magpaalot siya and kuyugan nato. Ano ito gagawin? Mag-vlog mo o ipag-abot ito? Dire, pag-abot na dire mag-vlog. Say hi to them. Hi! I'm controlling the car! Yeah, he's controlling the car. Very good. So, without any further ado, let's go! Let's go. So, dire may dire may magpaalot sa Jane Bertong's. Yes, sa Bertong's Barbershop. So, dire may magpaalot mga sila magpaalot. A few minutes later. Angel Bear. Mga langga, yes, sana all mana siya og alot and muni iyang ganahan nga alot undercut. Tetag pila na eh? 120. 20. Wala may mga pajama pambata te? So, nipalit mi para ni Baby Bear. Malangga, naka-save ka yung may atong napalit namong short para ni Baby Bear. Like 97. From 120 to 97. So, sa mga ganahan mo palit na dali. Yes, na si Papa Bear. So, muli na may kainit kaayo. See you later. A few moments later.
Yes. So, mga langga mo to siya ang amo Ito si ang... Koto. Oh, sige, go. So, mo to siya ang pagpaalot ni Angel Bear. Saan ang nawong? Wala na dyan. And also, hi there sa mga kuyog dire. Kintoy, say hi. Hi. Si Sean. Yes, na. Gabiron mga langga. So, lami kayo mong kontre ring light. The flashlight rame. So, baga naman. So, ganahan mo sponsor the ring light. So, mo to siya. And before this video will end, na may mga shout out. So, first, shout out to Ray Michael's vlog. yes, silingan na muna siya diri mga langga. So, also you can check his channel, Ray Michael's Vlog. So, please also subscribe and hit the notification bell. And also to Koy Koy TV. Yes, di jud mawala si Koy Koy TV kay pero medyo na siya active. And thank you so much sa support and amping pirmi dira nouyog. And to lastly to kinsa imong kanina i-shout out to Miranda and yes, hi to Miranda Effie. So, muto siya mga langga. I hope you enjoy. Gareklamo na siya kay Laylay ko no kayo. Kuha na lang nabi. Wala may mausap. So, muto siya mga langga. I hope you enjoy. because we're just spreading good vibes and love to everyone. So, muto siya. See you again to our next vlog. God bless and please be safe everyone. Ciao! Ciao.